Soceng Genta Constituency no Bepo Karbi Anglong Thomas Council along XE Makai Mohen Be Bangso Purity Pen Chawai Tanglo Lakakre Troxy Soceng Genta Constituency along no Bepo Karbi Anglong Thomas Council along XEM Akai Mohen Be Pai Cheklon Pai Creep Yada Porpai Trokapor Malam Bangso Purity Pen Chotikangti Sangket Chondam Tanglo Kali Tang Mohen Barong Chawai Lo Popen Soceng Genta Constituency Ratum Mangu Prongsi Ningtuk Chepaklang Ponlo Ate Kali Tang Mohen Be Purity Dotik Hod Soceng Genta Constituency Radalong Asam Tena Kisung ke Boylong Ahutami Kachisong Arab Dunti Banok Bepolo Lasin Nona Por Soceng Genta Constituency Radalong Nok Bepo Avelo Poke Soceng Genta Constituency Ratum Along Tetana Kisung Lopusi Ong Tung Aratum Benchetan Pon Rinki Karbi Anglong Thomas Council along XCM Kali Tang Mohen Be Bangso Purity Pen Avelo Poke Soceng Genta Constituency along Ajada Kisung ke Boylotame Kachisong Arab Dunti Ponok Beginning Chethida Mata Avelo Pusi Soceng Genta Constituency Ratum Ben Mata Sungtung Tungasong Chitek Pala Ate Kali Tang Mohen Be Lake Police Army Pupe Arandre Pen Rada Pan Supasong Jipute Fere Repin Pen Kachisong Api Ciri Repin Abang Pulo Lapen Kaike Radang Bong Siki Dudun Te Babang Pulo Lapen Soceng Genta Constituency no Bepowet Puke Kaduk Kavera Tami Chini Pame Lapen Teglong Prong Kali Tang Mohen Be Alam Nilitum Loti Kimi Sa Perangke Thomson Terang Penangapela ABIRTA Angton Penarju Ponisana আমি কেন্দ্রীয় সরকার মাননীয় হর্ষবর্ধন এনভাইরনমেন্ট এন্ড ফরেস্ট মিনিস্টার আৰু লগতে মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু লগতে মাননীয় বন মন্ত্ৰী শ্ৰীমতী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মলৈ আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিম। এই স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কাৰণ হ'ল আজি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল সমষ্টি বিশেষকৈ সচেং ঘেণ্টা আৰু দুৱাৰবাগুৰি এই দুটা সমষ্টি লৈ চৰকাৰে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সম্প্ৰসাৰণৰ কাৰণে যি Foundation Stone Laying Ceremony come heartiest welcome to CM Dr. Tuliram Rohang at Balipata Higher Secondary School Playground. Pai Chekloni Pai Crepe Clear ni Anaro Porpa Hikri Rap Chite Mapor Malam Lakain ko Reni Sarupatar MSc Constituency ke Paro Balipata Bazar Market Modernization Improvement Program MMIP along CM Dr. Tuliram Rohang Tenisa Champan Adun to Jatar Langso Culture Complex along Red House IP the CM Dr. Tuliram Rohang Lapen Deputy Speaker Dr. Namang Minari Pen Ing Pupon Tanglo Lason si CM Dr. Tuliram Rohang Pan Putat Kangtong Kani SI MSc Sangki Katam Terang Tiariting Pen Siar Chopan Bangsa Mayong Deputy Speaker Dr. Namang Mangin Richard Stock VM Sojorong Payem Mokut Mantat Yem Kamsing Kiling Yem Tabang Telenga Lapen Im Karbi Anglong Ketam Dun Binting Anporta UTS pen kado kawe bang forest sira bang kep sose atong BJP along Chingbedon Lapen Sarupatar MSc Constituency la Kaching Thora Sai Ningkan Thong ke Baprang kawe pin pen ketek long lipina development si nangwan pilo Anporta Cherap Chito pen kremra pelote ansi itum sakuri contract hoi ta longdon popusi alang lipen lamthe jaite kang peace and development ke BJP tumse one thekchot akapre ka party tumke one thekte PSLC kititang a party lapen khai pharcho apanchot
lapen sik chidul pu amen pen rada pan kepa mang hua saisi ke claim pusi emere dorsing rong pen jongpon bokajem pen loren lekthi Loti Kimi news Karbi Anglong. Local committee Kenceng Lok, Mondol committee Kedon Tim Karbi Anglong, Atom Bhanangkar Cho, Lapen, Pangbar Ben, Akapre political party Ben, juga Damtang Long, Senior Nong Harapan Kecera Tun Kenceng Lok, Penan political party Tun Tio Ben, Loren Kulita Kejapan Party tapi itu kondom tidak direndong tidak le dia lagi ada yang pintar sopir pelok cionan si alang di alam anak kok sini yang som dah anak kok hempe kehan ada ini tensi harus sohor karbi yang dalam mau kacecok karbi yang dalam mau kacoboikot karbi yang dalam mau hengli kaciping option pratok dah ini tuh kacing hom naya korte Ninga cithaya korte loren kilinga phandame renga kan sini to bhat apna nu dekban sopir gate damendri चाची मलों अदाय का व्यक्ति का तुम भाग बैंकी के ऐसी है तुम भाग दिमासा ऑप्शन पर तो लासो पीर थे का नला तो दामन भी नला तो अपना नाटू के रबा लासो पीर थे का नाटन भी तो लासी लासो ने देखते हैं ना लो ये तुम कार्बी एंगलोंग के दो अखाई टीम दमे